Oskar, Indija vam je na slijetanju za 8 minuta, pa vi ako hoćete na svoje pozicije ovo za doček. Oskar, dobar doček. Tako da nema tu mnogo toga da se kaže, osim da se zahvalim dobrim ljudima koji su na ovom projektu radili. Dvojica su iza mene koja su me podržavala čitavo vrijeme, gospodin Dragaš i Šušić i ostatak odbora direktora, i posebno naši momci iz odjela tehnike, gospodin Mileta Nikolić, morat ću ih imenima pomenuti, Aleksandar Drakić i Marko Babić, koji su iznijeli najveći dio posla kad je ovaj avion u pitanju. Tako da to je onako ukratko što mogu reći, svakako ćemo odgovarati na veći broj pitanja ovih dana, organizovat ćemo i pres konferenciju povodom aviona i još nekih dobrih stvari koje se dešavaju u Montenegru. Da, poslužujemo. Niko kapu, šta je da...